Oh jeez. Kad vidim dužinu pitanja, odmah mi je slab. Ti reci, ti igraš u HNL. Da, baš 92. sam žarije palio. Ovo je nemoguće. Auf. Krenulo je jako. Pa, brate, ništa. Ovo je teško. Andrijašević je igrao za 3. Dinamo, Hajduk, Rijeku. Kvržić? Nije Hajduk. Kržić nije u Hajduku, a nije ni u Dinamo igrao. Nema ponude ovdje. Nije ABC. Ko igrao za Dinamo i Hajduk? Štrok, nije? Ovi stariji 100%, nije sad to niko sad. Vrati se nazad. Da neko sad. Bilo bi svega. Šta je ovo? Dinamo? Ima jedan onaj vezni što je bio. Koji? Igrao u Rijeci u Hajduku, kako se zvao? Je li Jela možda? Ko? Joško. Dinamo, Hajduk. Mislim da je bio u Rijeci Osijek. Nema pojma. Ali znam da tražimo njega od prije 20 godina, ne tražimo ni ga sad. Bar ne mislim da tražimo ni ga sad. Ma neko stariji, ne znam, bez viza gleda naprijed, treba gleda stariji ovaj. Znači HNL, znači nije Jugoslavija. Ništa mi ne mogu sad nikoga staviti. Ček. Znam. Evo ga. Znaš ko? Ko? Buljo. Marijan Buljat. U Osijeku. U Osijeku. Davno. U Rijeci isto. U Rijeci isto. Onda je to. Ja ne znam kog bi, jer mi drugi niko ne pada. Jedini igrač onda. Je sigurno igrao u Osijeku? Bio je, pa igrali smo mi jednom kad sam u Zrinskom bio. Igrali prijateljsku s njima. Ja bih rekao njega, šta će mi da ne gubio, jer... Je li tebi koji još pada na to? Marijan Buljat. A reci nekoga, ajde. Jertec? Bravo. On igra Varteks, Dinamo, Hajduk. Aj stavi njega onda je. Aj njega, neki je tamo Varaždin što nema veze sa niti ni klubom. Aj ovaj... Jertec? Jertec. Aj, taj. U Ligi prvaka? U Ligi prvaka je već teže, a ne, u biti. Lakše nego u Njemačkoj. Ne. I sva 3 isti klub. Nevjerojatno. S kim su oni mogli igrati? Ja sa svaki. A je, da. Jedino Bayern, HSV i Leverkusen. Nije mi HSV baš nešto da su puno oni tu. Kašlji Sopta. Ja mislim da je Juve. A? Neki klub, Neki kršio. Italijani neki, a? Ne znam, Inter? O, može, ali... A ne znam, to je buban. Neki Italijan koji bi mogao biti. A mora biti dobar klub, jer loš klub sigurno nije... Ja mislim da mi u glavi Juve, da sam vidio negdje... Leverkusen, Juve. Inter? Že? Juve, da, možda na... A nije Juve, sigurno. Buba je dobro, što više razmišljamo, manje ćemo znati. Ne znamo sigurno. Mislim da sam gledao jednu utakmicu HSV, da je bilo 3-3. Da je zabio Juve, bio Tuša igra. A nek bude Piši Juve. Inter, a? Pa može. Pa ne znam, šta je? Hajde. A, Inter. Može. Pa da, šta će, to nema blage veze. Inter. Konačan Inter, ne?
kad vidim dužinu pitanja, odmah mi je slabo. Da nije Ederson ovaj. Moguće. A ne, On je bio u Benfici isto. Ja. ali kad je bio poslije ovo 2012. 13. Moguće. Svako u svojoj ligi. Aha. Znam ovo. Šta Koliko ima on vamo? prima Ederson. Pa sad prima najmanje. Da, Ovdje, da, oni su malo primaju. Mislim, pre vrhu su sigurno. Ko ima u Italiji? Inter, Ko je- Juve, Milan. ko je s njim bio? Oblak i ovi Citya. Ederson. Ederson bili jedan drugom su bili rezerve u Portugalu. Piši. Konačno. Da. Oblak nije igrao Rivalu, ne? On je bio u Benfici. Sigurno da Oblak nije bio na posudi možda ili nešto. Pa možda. Da kažem Oblak i Ederson, a ne Pa. mogu biti. A? A možda i mogu biti. Nije. Pa ajmo što nemamo šta drugo reći. Ajde. Možda je bio, eto. Šta? Oblak i Ederson. Da. Samo obrnuto. Chris Smalling. Ovaj, tvoj. Koji? Abraham. Stane. Konačno. Ko je Engles? Nema Engles, samo je on. A nije Pa samo je ona Abraham. A viš da je obrnuto. Najstariji je Ashley Young, koji je najviši i najmanji Smalling. Smalling. Ashley Young, Kyle Walker i Engles po tom istom logikom je najviše igra. Smalling. Mora biti. Nema kod drugi. Piš Chris Smalling. Stane kod nas. Chris Smalling. Isuse Bože. Polako nam govore. Sjećam, to je izašla Pogledamo. neka tablica, ima mjesec dana. Ako gledamo vječnu tablicu. Varaždin je tanak sigurno. Nije Zagreb. Nije A Zagreb. Varteks je uvijek tu. Ne. Nije bio. Pitam, samo pričam. Ne meni. Istra nije. Ma znam da mi je iznenađujuće bilo. Može čak biti Zadar. A Varteks uvijek nije bio. A dobro, nema ih zadnjih dosta. A Slaven je lika ispao u drugu ligu. Mislim čak da ne, ali... Pa da. Baš zbog toga. Ja bih rekao Belupa. Ali, šta još čekao imaju klubu? Top tim, da pa ja isto bi to rekao. I ko ima i Šibenik, Istra, Zadar, to prije ništa. Zadar je moj. Da kažem to. Zadar, da. Da, ja bi isto rekao. A, Belupa? Pa, a? da. Čekaj da vidim ko još može biti. Zagreb, Inter, I Slaven. Zagreb, ma nije Slaven. Koliko je Slaven star? Ma bili su oni dugo, ali... Mislim da je Inter. Varteks je, nije. Mislim da je Inter čak. Zaprašite. Da. Nisam 100% siguran. Zagreb je negdje 6. 7. Još uvijek ja ne odezivali. Da, Inter ona sezona ima Sluka i Slukom, imali su... Ti si bio isto, jesi? Imali su dosta bodova. Ajde, ti reci svoje, ti igraš u HNL. Da, baš 92. sam žario i palio. Pa od 92. Pa, nema ko, oni su uvijek su Belupa, uvijek su dobri, uvijek je borba neka. Onda to. A? Eto, Slaven Belupa. Slaven Belupa. Isuse Bože, gledao sam ljestvicu, znači prije mjesec dana je izašla. Smo Zagreb sad, pošto i nema na mapi, možda je to trik pitanje. Može biti da je. Aj stavi Zagreb. Zagreb? Neka Zagreb, ajde. Da.
Šta tebi? Pa trik pitanje bi. Ja bih rekao Burnley. A meni je Burnley Portsmouth. Da krenem odmah s tim da ja pojma nemam. Ali na Burnley bi uložio. S osnova je 1900. Ja mislim da je Burnley bio. Jel je? Reci ti, brate, nisam igrao u Engleskoj još. Portsmouth mi nikako. Kako su oni? Ja ne znam. Burnley mi je moguće da bi oni mogli nešto to Burnley. Na dugelo. Pa da. West Ham bi trebao biti. A to je problem što bi trebalo. Da bi bio. Ha. Majko, draga. C, aj. Nemoj se, A što ti ne ušao? Portsmouth je 100% bio. Gdje je bio, da. Ha? A, osvojili su 100% bez dobri prije 100 godina. Gdje su bio? Ozbiljno. Dobar je kad se snimao onaj... Serija kad se snimala ona... Dobri su bili tad. A Portsmouth je osvojio, ja sam ti uvjeren da je Portsmouth osvojio. Onda ti reci, ja. Što ću ja reći, reci ti? Burnley ili West Ham? Više je na Blakuša da Burnley, da možda je West Ham. ja. Možda je, ja. Nikad nije bio prvak West Ham. A oni su bili, imali su oni top onu generaciju tamo što imaju, digli, svima iz spomenika digli. A Burnley Portsmouth. Tu je niko igrao tamo. Je, niko igrao tamo. Oni su bili prvaci kupa. Kup su osvojili. A ja mislim da ja bi njih rekao, ali nisam 100%. Ti? Ti je Burnley, jel? Pa, Burnley ili Portsmouth. Više mi stoji Portsmouthu da je osvojio Burnley, kak će... Dice Portsmouth, dragi. Burnley, a vidiš tu se non stop negdje šuljaju ko prve, druge lige. Ćemo te. Šta misliš ti? Piši ja, a? Aj stavi ja, pošto ne znam. West Ham. Blage veze, ali moramo nešto reći. A? C, Portsmouth. Jagoda Šutalo, Jagoda Ivanušac, Jagoda Musa. A šta će najbolje? Stoji preziv. Jagoda Šuta. A ovo je nemoguće. To je izašao članak, to je od Muse. Di igraš? To od Muse, to je bio članak isto. Di? Kako to ništa nismo, nikad nije bilo ni... Možda i ja, nisam još vidio. Di si ti to vidio? 100% piši Musa. A di si I ti to to je vidio? pisao, Di, brate. polako, Pa da, ovaj stani, čovjek je stani. došao. Je, baš je rekao da mu je mater igrala u... A? Baš mi rekao da mu je mater Ne, igrala nego za se spomenulo, reprezentaciju. brate, kad je dolazio u reprezentaciju 100%. Da mu je mater igrala za žensku. Ne, da ti bude, ajde. Reci ti, ajde. Ne znam, stvarno nemam pojma. Ivanušac. Musa Šutalo. A ovo na blef totalni. Ajde, ćeš njega, šta? Reci ti, ajde, nešto, bilo šta, ja stvarno ovo ne znam. Možeš ići ovako do ujutra. Reci. A Ivanušac? A Ivanušac, ajde. B Ivanušac. A Rukavina je Andrijašević? Znam da je Čop za Dinamo sigurno. 100%, da. Da. Čop je zabio na Čop je zabio na Poljudu, to znam. Stani. Dobro. Čop je zabio na Poljudu, Andrijašević nije sigurno. Di na Poljudu? Čop znam da je zabio na Poljudu. Ruki je Kome je zabio. zabio? Na Poljudu je zabio za Hajduk. Dinamo. Za Dinamo? E sad ne znam za Hajduk. A Rukavina je... Rukavina, sad razmišljam da li je za Dinamo.
Koliko on dugo, jel on u Hajduku igrao, koliko on? U Dinamo, oko 2 godine u Dinamo. Godinu, 2. Ruki, ja mislim da je zabio za ova. Je za Hajduk. A je i za Dinamo. Ruki je zabio 100%. Da li je Ruki zabio? A? Da li je Rukavina zabio? Čop. Da li je Čop za Hajduk zabio? Čop. Franko nije. Franko nije. Stavi B. Konačan. Konačno. Ti bi na prvu Rukavina išao? Ha, ne znam stvarno, znam pojma. Rukavina je da on bi trebao to i vamo i tamo. Resti jednog od dva i šta bude. Čop. Duje. Promašio udarac. Preko gola. Stani. Preko gola prebacio. Nije, nego prečka. Preko gola prebacio. Prečka dole je izašla. Ne, to je Zidanova boca. Ajde. A, čekaj, 100%. Prečka, da. Jel je to 2006? Čekaj. Je. Da, finale. Prebacio preko gola Trezeguet. On je zabio u igri. Zidane. Da, ali preko gola je prebacio Trezeguet. Promašio sve. Promašio sve. Sopta. Stani. Ne, Buffon nije obrane, to 100%. Fulo je. Sve. Promašio gol preko gola 100%. Nije sa strane, nego preko. Čekaj. On je pucao i 2 na Euro neko, mislim. On je Euro. Ne zabio negdje, zabio zlatni gol. Zlatni gol na Euro je zabio protiv Italije. Je, to je, ja mislim. Ali čekaj, Greda? Gol Buffona. Ono kad se odbila ovdje. Vjerujem mi prebacio gol skroz. Fulo ga cijelog. 100% konačan odgovor piše. Nemoj, pogodio je prečku 100%. Prečka doli i gol. Nije promašio čist gol. Sve promašio. Ostalo ti je možda je Zizu zabio. Nema, znam Zizu šta je zabio. To sam rekao će puca po njegu. Ali... Ajde ti si kapetan gusara, ajde ti odluči. Ja ti Rekao kažem si, da je da, promašen. Rekao si konačan, ne bi bilo pošteno. Nije 2006, nije niko promašio cijeli gol. Ma ja bih rekao to, a? Pa da, šta ću? Pa da, Reka je, evo ja ti si kapetan, ti ako si uvjeren 100% da je pogođena Greda, ti glupa. Možeš ti moći prigovarati sutra. Ko je zabio poslije? A? Grosso. Grosso je ne, to je bilo u 4. seriji, ja mislim. Ne, ovi su potvrdili onda, da. Promašio sve, šta ti? Nikakva peta. Ajde, nek bude, ajde. Promašan gol. Ronaldo nema sigurno. Ronaldo nije. Ronaldo je bio godinu dana. Rivaldo je bio dosta isto tamo. Neymar igrao puno. Neymar isto puno igra. Čovjek bi se kladio na Neymara, znaš. Mislim da je duže bio. On je 2013, ali do 2015, ne. Igrao je dosta. 2017, ja mislim. Kad je on otišao? Došao je s 18, to je... Jugoslavima. Došao je s 18, 19. Bilo on 92. Ja mislim da negdje oko 100. I 10. A što 100? I ovo je na Vlakuša, ja mislim da isto Neymar. Neymar, ja mislim isto. Cijelo opet stalno ozlijeđeno. Ma nema igrao, to je samo odljeđen kad je sestri rođendan bio. Ja mislim da je Neymar.
se igralo i puno više utakmica. On je bio Nije bio spreman stalno, ja mislim. bio 2013. Kad je on otišao će? Pariz? Ja mislim 2017. 4 godine. 4 godine, 30 stoji. Mlad Koliko je. je Rivaldo bio sad to? Ti kaže nije bio toliko. Haja, on je poslije išao u Milan. Bio u Deportivu prije. Barceloni je bio, igrao je dobro. Zlatnu loptu, ja mislim da ima svoju isto. Ali ne znam, ili on ili on. Ja mislim da je Neymar bi trebao kada se igra 500 utakmica. Ja bi isto rekao Neymar. Ma Neymar. Ja sam uvjeren da je Neymar. A? Uvjeren sam da je Neymar. Ja da je to negdje oko 150 isto nastupa. Ma Neymar je bio tamo... Koliko je bio? Koliko mu sad godina? Došao je s 18 ili 19, koliko je došao? A evo na C. Znači 2010 ili 2011, kad je došao? Igrao je 5-6 godina više. Ja. Pa kad je došao u Pariz, 2017 ili 2018? 20-30 nastupa. 150. Aj C. C konačno. Eto, Hoću? C je Neymar, mada. Evo patnje. Pa, ajme, ovo je Španjolska. Ovo Španjolsko. Da. Neki šahovski Ovo klub. je Luka zna 100%. A, majko. Šta je ovo srce? Tebi šta ovdje zvoni? Crno-bijeli dresovi. Jel ovo Boavišta? Šta je ovo? A? Jel ovo Boavišta? Ovo je Španjolsko. Ili Elche ili Eibar, tako nešto. Ili Portugal, Boavista. Ja bi bubnuo neku Legiju. A Boavista ima ove boje. A? Crno-bijeli. Praviš se, nemam šta praviti. Ja bi lupio neku Legiju iz Varšave. Nije. Može biti bojište sad. Nemam pojma. Vidi ove masline sa strane, dragi, da nije Zato ti grčki govorim, ja neki mislim. klub. A? Da nije grčki neki klub. Grčke masline su ovo. A onda su možda i španjolske. Ili portugalske. Ja mislim da je ovo prvo. Mislim. Crno-bijeli Boavišta mi nešto. Oni da su crno-bijeli. Možda nešto zelenoga i Kordoba isto. Gdje je Kordoba sad? To je sad druga liga, ja mislim Španjolska. Boavista ima bilo i crne, ja mislim. Šta je Boavista? Ko je u Grčkoj? Piši isto. A? Ma kakva Grčka. Ko će znati? Ne znam, brate, ne mogu sad, nemam ideje. Šta ti mogu pričat bez veze kad ne znam. Čo Boavista? Hajde. Ajde. Boavista. Piši Boavistu, šta? Ma stavi Boavista, ali... Mislim da je španjolski klub neki. Kova s kosticom desno u Zagrebu igrao. To stave na Vlakušubić, ima 3 nastupa u Zagrebu, slikao se samo. Nazarević, kako je Nadarević? Ja mislim isto. A ovo je? Osijek, ili ovo Vujica, ko je ovo? Ovo je trener Rijeke, a? Ne. Je li ovo Jakirović? Je li igrao ono? Sergej Vezni bio, nije stoper bol. Malo mi bacao na njega, ali Sergej Vezni bio. Ali znam da... Sad bacao na Jakira, majke. Pa ja mislim da je. A gdje je Jakir igrao u Osijeku? Pa šta, ko da ti znaš gdje igra, Ha? A je, ovo je on. Ovo je Nadarević, ja mislim da je dobro smo prezime rekli, da je Nadarević. Ta je dobra cipa. Nije ovaj drugi ni izgleda blag. Nije ovaj drugi. To sam ti rekao, Lukac ima prednost u HNL-u. Stariji je, 5-6 godina, taman.
Čekaj, ovaj drugi, kako, je li ovo? Ergović nije. Jo. A ovoga ne smijemo promašiti. Ovo mora biti Vujica. Samo je kratka kosa, znaš, ima dugu. Čekaj. Kako bi ga vidio koji stopa pogodio. Zar je Jakir stoper bio, majke? Jakir vezno, zadnjeg vezna igra. On je osvojio sa Zagrebom, je davo? Kosica, ko bole, top. Vola, ti znaš, igra si sa bojica. Mogu reći da je bio ubica. Ma znam, ali... Ne znam kako se ovaj zove. Nemam pojma. Smoje nije. Siguran za ovo, jel? Ovo je 100%. Samo sad je li Nadarević, ja mislim da je Nadarević, ali dobro, nema veze. Igraju u Sarajevu, igraju u Zagrebu poslije, ja mislim tako, ako se ne vara. Jel ti Vujica prva odmah? A Vujica mi je vjerovno bio Osijek, ali sad on ima... Kako se zove Vujica? Ali ko je još bi mogao biti? Mileni. Mile nije, da, Škorić. Jel piše obrambeni ili stoperi? Stoper. Ili nešto Grujica, Vujica. Ko je tad bio Ja stoper? mislim da je Vujica ova livo. Baš. Ne znam, desnog nemam pojma. Bubni ti je neko prezime, ali možda je povodiš. Ima istu frizuru ko Vrdoljak, ali nije on. Ti ne znaš nikog? Ne. Pa onda ćeš, sad će, ja ne znam ko bi mogao drugi biti. Tu imamo jedan bod sigurno. A drugi, to može biti ključno. Mislim da je Bosanac Bosanac neki, neki, ja mislim da je Bosanac neki. Ajde bubni nekog, možda je povodiš. Ma šta ću govoriti? Baš konačan odgovor. Ajde, bubni koji je prezime, baš, šta je bate, ne? Ubio. Vjerojatno, završili smo brzo mi, Završili smo. oni su duže od nas puno. Čekaj još malo da razmislim. Samo da mi padne da sjetim jednog stopera iz generacije da znam ime Bulu. A ne, dalje, ajde, ne znam, ajde. Neće te. Nije Mio Nađ. Nije, ajde dalje, može. Ne znam. Konačno, nemam pojma. Mulamerović. Kako? Mulamerović. Piše. A šta, a? Ko govori ako ti... Pa Vujica, taj. Pa da? Baš konačan. Da. Ti majke, draga. Bosna i Hercegovina. Evo opet Bosanac. Majko, ti u Hajduka igra. 6. 9. Ja sam bio 6. Sam otišao 6. Piplica. Nije. Ovo je, vidim ja ovdje, on je golova zabio, to je neki polušpica. Musa, nije Musa bio u Zagrebu, a? Nije Musa bio u... Pa gdje je Musa zabio Nije toliko bio u golova? Dinamu. Pa gdje je toliko golova zabio Musa? Golovi desna, Blatnjak. Ha? Blatnjak. Dragan Blatnjak. Bio u Zagrebu, a nije bio u Dinamu. 70 Ko je 2006. U koji mjesec je došao u Hajduk? A bitno mi je to. Aha. Isti podaci za sve. Znam, ali ja sam bio tamo do 8. Pa tad je bio sigurno. Je, tad je ali bio ako je sigurno. došao onda poslije, onda ne znam. Čekaj sad. Ko će se Ovo sjetiti? trebamo znat, brate. Ko je bio s menom, majko? Da, dragi, ti bi ovo treba znat. Ti bi trebao znat ovo.
On kad je došao u Hajduk, ja došao u Dinamo. Znaš ko možda? Bartolović onaj. Kako se on zove, ne znam, Bartulović. Igrao je i u A Bosna? Je? Je, za Bosnu igrao. U Cibalije, on je legenda Cibalije, a Segers ne znam kada je bio. Dinamo igrao u Zagrebu, igrao Hajduku. Cibal igrao 3 puta. Da, on se išao, vraćao se. Meni on odmah baca. Igrao ima nešto za Bosnu, ali ne vjerujem da je puno. A? Šta? Zadnjih 5 godina od Cibala. Da, jer se ono, znaš, bio u Cibaliji, pa otišao pa Cibalija, pa vamo, tamo, pa se opet vraćao u Cibaliju. A brate, mora biti gore. Špica je 100%, ali rezerva neka nije igrao. Zabio je dosta, a viš da ga ne znamo, brate. Znači da nije u Dinamu nešto sad napravio, ni u Hajduku rezerva neka. 14 golova. Svaku petu je zabio gol. Kako se zove mali Bartolović? Je li on bio u Dinamu? Mislim da je. Bravo. Je, on je bio u Zagrebu, ja ne znam za Dinamo. Bravo, čestitam. Je li mladi? Onda, Bartolović, je. Ja meni je taj Bartolović. Mladen, je li tako ako se zove, ako ne griješim? Tiram plan, ne znam. Ona je zabio. Šta Tirama niste sakrili? Ona zabio čak 2 gola. Špica, koji su oni špice imali? Dugari, Givarš. Je li Dugari tam bio prva špica? Je Andrij i Đorkaev, ja mislim. Đorkaev je. Stani. Još jedan vezni. Moramo špica probati, makar koji je bio. A oni nisu tad nešto imali nekog ludila u špici. Zizu je zabio 2 u finalu, tako? A da, imao je taj Dugarija tad bio. Onaj s dugom kosom. Ne, to je Petit, da. Da, to je ono. Ovi Trezeguet, to ništa. Si siguran da je Ritu igrao u špici prvoj? A, igrao je, ja. Bili Dugari. Koga su dobili one polufinalu, ono? U četvrtfinalu. Ne sjećaš se? Ti se sjeća da ima 4 godine, da se naših sjeća. A drugi, ko bi ovaj mogao biti? Dugari je špica, jel? Da. Ili taj Givarš, isto mi on zvoni. Možda njih dvojica? Pa 4-3-1-2, ko zna. A, okej. Jedan je Đorkaev, a drugi, Đorkaev sigurno. Jedino ako nije igrao zbog kartona ili ozljede neke, ali 100% Đorkaev i Dugari bi ja rekao. Ili Givarš taj, jer mi nije valjda on prije Dugarija igrao. Dugarija bio onako dobar. Givarš, Givarš me buni. Đorkaev jedan sigurno. Da, to onda može, Đorkaev. To 100%. Ne, Dugarija u finalu ušao. A sad ne, jao. Čekaj protiv nas, kako? Ma Givarš. Čekaj. Ili plus ako kažemo i trećeg ne. Ne znam, trećeg ne znam. I Gavljaš i Dugarija. A Givarša ću reći, baš to je neki ide sekar. Čak se dobro rekao Đorkaev, mislim da je. Pa ne vjerujem da je Dugari igra, mislim da je Dugari bio na klupi. Stavi onda, ćemo ova dva što rekao. Može. Buba, ne znam. Andrij i Đorkaev.
A ovo moramo znati. A, znaš? Ovaj desni bio Intervo, to taj. Ne znam kako se zove točno. Taribo West Ne znam. i ovaj drugi, ne znam. JJ Okocha. JJ i Taribo. Konačan. Da. Da. JJ Okocha i Taribo West. West is the best.